لی محور ناوران هێرشên çekdarên Daeş dihêne şikandin û zêdetir ji heftê çekdarên wan dihêne kuştin li gorî jêderên Pêşmergê. حركة داعش لفلفينيت وانا حميد بن جير كنترولا قوات هزت بيشمرگي دانن بر هندي داعش قالك حاول محاولة كت منطقة ناوران يان دربك اللي بدت يان هندك شوي منطقة بقرت بل همي جارت كو محاولة كرنا سرشوري زورينا و Piştbestina çekdarên Daeş li ser kesên xûkuje lê peqandina trombêlên xûkujan sengerên Pêşmergeyê nebirîn çunkî wekû hin ji Pêşmergeyê dibêjin tektîkên Daeş êdî hemî bi wan aşkera ne. دهان جارا جابه نریشب کنه اساسا گرید پیشمرگی دی فشلینو و کو فشلینو و برچوت همو برادر و خلک کی دیاره کو کا چزار وکت یا چه هیلایو چه بسریون هاتیو و ان شاء الله پترجه که امر بو ما بین پیدا ترجی بو مثل جام رزگار کنو چک دور داعش نمینن Jimeha heşt ya sala borî were çekdarên Daeş nêzîkî 10 caran hêriş kirîne ser sengerên Pêşmergeyê li mihwerên naweran. Lê hêzên Pêşmergeyê ropro wan dibin û ewan dişkênin. اف پیلانا و هاتش ناف برن و هکل ارشیفت واجی هبن و او آلیات وان صور کربی دی بینن که اف قوات دیار بول جه که دور یا اینای قوات که ریکو پیکه بس هم جا اوجی توشی شکستنه بول برانبری پیشمرگه چن جا حجی نه اینا حتی وی گاوه جی نشاین بدرستی بریندارت حکوم و کنه سرک یا انتحاریات گلدا بو اوجی همی هات نشناف برن جمو جولت وان دیار نینن Mihwerê naweran kêmtirî 10 kilometran ji bajarê Mosil dor e û nêzîktirîn xala hêzên Pêşmergeye bû senterê wî bajarî. Pendek dibêjît, eger dirbek hate te û tu neşkandî, tu pê pêstir dikevî. Lewma hêzên Pêşmergeyê dibêjin, piştî ku çekdarên Daeş di hêrişên xwe de şikestin, sengerên hêzên Pêşmergeyê mikomtir bûyne beranber wan. Eyûb Nisrî Rodaw, Mihwerê naweran.